ngizama ukuvezela nje isithombe esincane ukuthi engalibona unyazi lo lapha kodwa unyazi lesemhlabeni wonke laziwa abantu abakhulu ayibongoza angibene ma umuntu usebhabhadisiwe kuleli bandla wangeniswa emanzini wabhabhadiswa wayesekhokhelwa wayalwa kuleli bandla ukuthi lokho akwenziwa lokho akwenziwa kodwa ma ngephutha ngoba singabantu emhlabeni watholakala soni shembe wasigcobela abantu ababizwa kuthiwa abahlambuluzi angeke uhlangane nabangcwele uyohlala ngaphandle ebese ubona nomhlambuluzi akugeze ukulungele ukungena udumise kanye nabangcwele akushiwanga ukuthi bawuphinda abantu bawubhabhadiswa futhi silungu siphutha kodwa abantu bayoya kumhlambuluzi uma eseyithola umuntu eyilunga leli sonto enza into ephambene nokulunga abahlambululi abafundisiwe bayazi inhlambuluko yabo ukuthi thina angazi ngoba yazi ayikho into engenayo inhlambuluko yonke into sonke isono sinenhlambuluko yakhona senhlambuluko yakhona senhlambuluko yakhona angiphinde ngikhokhele le komavumisa izona ukuthi uvumisa isono somuntu obade edukile enza zonke izinto semhlabeni engakabi ilunga leli sonto akavunyiswa ngamali lekhona sontweni bakhokhizwa ngoba bedukile bengazi lapha ade lehamba khona ngixolele ke mhlawumbe ngizoba mubi kakhulu esontweni kodwa kuyini angina alternative fana ngisho konje umuntu esebhabhadiswe kuleli sonto esasethempeleni akulo uba nomkhokheli abe nomshumayeli lapho eripota khona nalapho enikela khona uma ethempeleni kusuka ukukhuluma ukushisa lo muntu obhabhadiwe sonomntwana omusha osafanele ancele ubisi ongazidli inkobe uma kuhlala inkundla yabantu bequla icala lomuntu akahlangani nabo for 5 years akasondeli kubo ngoba umntwana uma ewahlangana nabo uzofa aphela ahlubuke kuleli bandla uma engahlubukanga wakhona leli bandla kuba khona inyama yakhe kodwa umoya wakhe uzosihlupha lapha ebandleni izono zakhe ayivuma ngalelanga ehlukana nazo ziyavuka ngaleyo mini ehlala enkundleni ebese ziphela njengoba zinjalo iqale phansi indaba yakhe ihluphe lapha esontweni engathi kodwa ake bakugcoba ngawuqedi 5 years lento isingene kuye ehlele kule nkundla ena 5 years noma 5 years engakawuqedi ehlele le nkundla ubuye yonke into ayivumile emfuleni ibuyele kuye athi mayisela aqala babona sonto labangalungile abantu ngcono ufuna aqembuke lethempeli akhiphe ithempeli kule thempeli aphenduke kulo ayokwakha ithempeli lakhe iqale indlakahle sontweni hlalisa umuntu wrong enkundleni noma sesimthanda uJembe kodwa ngikholwa ukuthi khona ithempeli elingaba lapha la sikhona ekuhleni la sikhona ethempelini uma ushona lapha erank kube khona ithempeli angikholwa noma sesimthanda uJembe kodwa ngikholwa Wonke amakhona amathempeli. Asemgaqweni futhi aphephile. Imoto mayiphambuka izongena kuzona. Ngena emakholweni. Ngifuna livele ngifuna bangibone. Usengilakhi. Abe ngilakhe sengilakhi ngifuna bangibone.
mina mfundisi wendawo zolinganiza nozakwethu iwele la mfundisi thina befundisi bendawo uma sithi hayi leli thempeli alikho right mali la akufanele lithempeli liphume ngendluzo lapha ya kusuka umuntu axolisa abamgcwensa ukuyanza ngawo kodwa useduze kwethu kusuka umuntu ahambe aye kumfundisi ugcwensa athi nginebandla elikhulu sengishumayelile kodwa kunedimo nje umvumo noshoze libangene abafuna ukungcobela la thempeli ngicela uze wena mfundisi ugcwensa uzongcobela athi abadala nawe ngiyakhona abuye lo msebenzi kaShembe abalunganga afike umfundisi ugcwele igqoko angisho bakuthi wenza kodwa ngiyalinganisa ngisho bakholwa ukuthi umfundisi wenze njalo kodwa ngizama ukulinganisa ukuthi ngibeka abantu esithombeni ukuthi ngikhuluma ngani uhlangana nabavangeli bendawo bathi hayi lesiguqo asilungile asiphele ajike umuntu athi hayi angiphethwe la mina ngiphethwe lo bamvangeli ngaphesha komfula kanti isonto lonakala nazi icaboko zeyoni ivuka sekhala isigubhu la ukhala isigubhu lapha umthetho waleli bandla uthi asikhala isigubhu sizwe esinye ngesifungo esekhona esondweni amen isigubhu asikhali sizwe esinye ngokomthetho waleli bandla sizosho lapho abantu bakufuna ukugcotshwa ngenkani ulele bandla makuphuma ithempeli uma kuthiwa kuphuma ithempeli noma kuphuma isigodi kusuka abantu abasuka kude abasonta lapha umshumayeli walapho baphethe ebese babonelela laba bantu ngoba bakude kakhulu nomzi kaNkulunkulu babonelela ubani umshumayeli obaphethe ababonelela umshumayeli wakuleli ithempeli ongabaphethe babonelela umshumayeli obaphethe ukuthi labo bantu basuka kude lidibanga abalihambayo ebese ecela insizwa yodwa athi cha wena mnguni ngoba nibaningana lapha nasenibaningi kunjani sicela ukuthi sisabathe basontele ekhaya kuwena ake baguqe ekhaya kuwena haya manje ake baguqe kuwena ekhaya baguqe ekhaya kamnguni athi ngizoloke ngiyiza ngoba ngifike ngimenzele ikhonzi yesabathi ngibuye ngibe sethempeli ngibe ngibavakashele ngiyobabheka laba bantu abaguqa kamnguni manje labantu ahambe umshumayeli ayoreport kumvangeli ukuthi babumvangeli kunabantwana bakude lapha sebangaka abayisibalo singaka basendlini ngelanga umvangeli bababheka ngoba umsebenzi wakho leteshow umshumayeli ayiconfirm ngamamba uthiye kubani kumfundisi eyazi yamba kahle hierarchy la ekhaya hamba kahle kabili indaba la ekhaya laba bantu ababekile manje indaba ebuhlungu namhlanje abantu besihlubo kumkhokheli nomshumayeli baphuma bawubeka amatshe ubone ngamatshe nje amhlophe uthi uyadlula umfundisi kwenzeka loo nto sike sonto uma ngalomvangeli type basonto labantu uma uthi labantu abekho emthethweni ukuthi uhlubukile umvumo akalifuni unyazi ulwa nje labantu bonyazi umvangeli uma esebabonile abantu wabahlola ukuthi bangakanani unyazi angibatshela abantu akabafihlile besikithi emafondweni ezivele luthe unyazi ithempeli lami liqala abantu aba-100 bakhona abashumayeli esontweni lizovala lini amathempeli laweni kuwona nibuyele emathempelini ngoba ni-4
Bakhokheli wena nengane ezimbili ubuyela nethempelini ophume kulona. Phela awuzalanga isikhundla la. Wazi ukuzosonta. Noma sonto uzonywa ukukhokhela ayikhinkinga. Kinga yikho nje. Athi ngiyasonta ngiyakholwa. Mina noma ngaphathi umfundisi ngisonto zomfundisi ayikhinkinga nje kancane. Ngoba ngizokholwa yini. Angizile empilweni. Asikho isikhundla ngibekelwe sona. Akathi khona abantu abareservelwe ikhundla nje. Uthi mhla iphenduka afika athatha isikhundla sakhe. Asikho isikhundla oreservelwe sona lapha. Amen. Leli vangeli elishiyelwayo lihle abantu bakhetha inkosi. Babangibuka abafundisi abafika lapha ebandleni. Kodwa amukho umfundisi obade sebandleni lakhe obeke isikhundla lapho reserve isikhundla ukuthi uzafika athathe isikhundla sakhe. Cho. Leli shembe leli bandla libongosi. Angathali noma usunama diploma nama degree nama PhDs ezenkolo kodwa ungafundi ngoshembe. Yeah. Awukwazi ukuthenga impahla ka Shoprite wami uyoclaima ka Spar.